Ja se sjećam momenta, znači kad smo mi rušili rekord od Pole Radcliffe na 5 km, star 20 i nešto godina, ja ga rušim na treningu, mi ga Ervan sruši na 1800 metara nadmorske visine, nazove menadžera, Munir Bok, daj nađi mi hitno, mi nađi neko natjecanje. Imamo evropski rekord. Ozbiljno je rekao, ozbiljno sam nađi, ne mogu ja sad držati formu 2 mjeseca, mogu držati formu, ne znam, 2-3 tjedna. Zove on mene kasnije, kao ima Štokholm, dijamantna liga, i pita njega direktor, znači dijamantne lige u Štokholmu, kaže njemu menadžer, imamo sportaša, znači rušimo rekord Pole Radcliffe, star 20 i nešto godina, mislim ko to ne bi htio. Direktor Štokholma sam pitao ko vam je sponsor. Nike. Zato je glavni sponsor štokholmske, dijamantne lige u Štokholmu Adidas. I mi nikad nismo više rušili, znači nikad ga više nisam rušio, jer nakon toga smo se mi prebacili na duge pruge, na polumaraton, i tu je srušila svjetski rekord i na maraton. I taj svjetski rekord i dalje od Paule Radcliffe i dalje stoji.